hai no zaklumda aji dena jiliang ban ko meda ajaina I de kaukum pedle rakan gya bizekna anui sunara changdo agu channel du jandang nui na supported pam bizekna agu views su hangzala jaina agu subscriber to su la chila jandang nui apo gumja supported to ta pam rang nui kyara lang ba kya maidre jaina mai go episode ker te ra bizena asam lungge kelon da ki lame club ke leader changja ba secretary jaina mak jaina president mak jaina club ke office changja bam lein jai Olympic organized te puni hangge puni luang changmai chamang mai jaina puni participate te gu mei te makume se ba I asam ga klo bam le te khamlang lu su de bibria ne collect lu ja po kala sida ja le ro ja apo video de piwang na su ja klo ai sang pitu go chi da ja na nang nui ja chauram me interest lu me chauram me po ga par lu gu me se be nang ni chiu le chi je na haib na le ro ja piera ga nang ni kya mai de le aji te gumda e jema olympic vice president da anui jema olympic organized te jebam bija anui asam gena hangrangga anui ne ka hai gui bija keluar reaksnaria anui lamui asam ga wahangga competition ru namakcha anui go people's integration ka chega anui go mode of organizing anui olympic ga hangra bija games ja kreka lamui pui mi go serok senaria lamui tipo game le ni ga ni participate ra dui ra ba competition gu mod makba ni jina ka chu ngo hadaura tene ka lui chi gai ra jimna bam ka cham bam ja ka chu hadawai lu ja ni jima gum dre ka chebe chi rang jigna ai jima olympic ja ni organize te go dre I jegna nu ai je history ma ka dia kai gu mi cha mi na lungwang bega apo apai ape mi ja jima olympic ga players mele jima olympic organize chu tinga apo apai ai gum kole chebe ja ka dia ka ra mi cha mi nam chu Michamina mahanga history kara khase bijigina anui aja organize te we kodre me olympic tamle na hangya pejan rate ne mara hara hare ne je peja khamjan na mara kana nui wangnu ja anui olympic ja success to hangje gina anui mira pipe anui pe tingwang hai mana daga ngodara hangje gina aja mira pipe dagi ke gedre jema olympic ringtelo azizne hai dokumda zatmada gotatelne za ina apo je siu jemi student inan go ka kom go ina game and sports secretary te jibanda gum ninga lo jaina ani ka kum student inan bo na po je interest lu me lu mang me jana po organize te I me sia me ko on dai gum chen ninga lo apo jemi olympic pre organize te jibambe taule ile kana nui ka kom student inan bo nui as a sport ani organize te jibambe ja ani as a bo haro lu ja select lu jan tharanga domglai bina milungwang chamak bile so nang apo je babam nagaling ne kai ba nang luang chang me chang mang lo Nagaland ke kaibile ile kana anui asam puna hanga re bidle wang tat pe go expenditure le ja anui asam puna lungi maka amida ge ke hebe ga jigna za kala iko le chamna za pe pet ka madu pni hang anui da ge kotile chelo anui asam puna milung chai bi jigna Nagaland ge kai jibam je anui hanga chaina sia bidle milunga cha chama bidle okay nang lu ning takya nang lang ba be anui ka kum lung ne jema olympic participate ra ba nam da ki ra lu lo nam anui ka kom lung ge da ka anui thata jibam nam kre lui hang le gumi smak le alung takne pnui na ka practice che jibam be pe blo ge pnui lung kai jan than thata jala lai nam kre lui da hang mak chen do nam kre za nam sku ya hang le ba lo ne ni to le okay misi sangda nang so dawai lu ja sport education da part of education si bije kana apo go do to pai ta na as a secretary encourage te bam ranga lu nei dele ate misi sangden su dol ne kailang mo ganang le ro ja nang jibanai nang pate ja nang taw ram pe me ka se ja ani go views te bam so ga ranga lo misida ijena aji jena pa chau khai ngam na nam rang ram yu president dai Olympic kai be nang si be na kolombo de na gum kaning lo po kai be I le se me na sia le ka se lo I ka sang dele ai ja anui je maroga pusui te ma ga si ma anui pui pe sang ba me na ai gum da pung ta kai ja ba me ja khau sing dele mi si ka sang dele ka anai rambo anai ram klambo ai po Olympic ge join te ra kaning me ma kham da nam da dau ma ta kule ka se ja anui decision wala mo okay ta sang tam na do me da football te tara ko me volleyball te tara ko lo anui volleyball do ta taraning na football do te taraning ai okay ine pie be ge anai ram je I le siam le kan thablam go do anui ka ko me ra ga nang nui na best da ine pie wong ga sida jang nui
participate mi te ranga nang ni do encourage te lo je baladon longma youth club gu president I azimbe taime namai jeme olympic association lam gna egum ja olympic kan thabe game ki ba phung pa kha be bije gna namai anu pupe chang ba ma apo tan rangai ba mane nchu anu baladon youth club lam ya pigna misui besam sa ga dele za da nai ram le je ke ke zeng au dawai zaina asam manipur nagaland hajim le nang ai organize be ko le sida ja nang ni du dolang pe magana wang je participate lo ke ze dawai za ke ze chi ai rang ne du misui sandale le anu le ja siga ke jang au dogai ja ke kan tabe ma plui ibe anu jima puina kate ba ni du ngwa ne je la mule anja be ja anu tan rangai be ja be ja I je gon sana rana ngara dele ana kamera de nang hale ro ja nang go designation za nang sau ram me rang lo azizina isite undrama doben zain ka ina tapung zba me club gu secretary zai student union local doben gu secretary pung zbam le okay mi si sang da Zema Olympic na first stage ani organize te rang ga Zema Olympic organizer bona jam ma si me bona phum pa kai zabam dre si bi na anai ram doben me po Olympic je ta rang ga nang nui kaning me ndai gum lo anuna kani mga student lam zai club lam na tara chang la kuda le do personal ram na participant ram la le Zema Olympic kai bi je nang ram doben me dai gum ning alo nui si lo me klo na me dai gum ning alo misui sangda ning sang lak seong sang lak ba misui biket azem olympic pong mza asam ram ga kalina interview da zalu ke za nui ma do takai maka zai ngo maka le do zia ku se da anu zeme bamda zebzina misui biket le ba mai anu zeme olympic pong su za za aram aram do ben ne do misui be pe changai dele ine kaning ba samram kai so nagaland kai bi da te singa nui nagaland ne jata kan samda si bi na nui ro ga wang za nagaland men dai gum ba me anu asam hang le ja plan improvement ngora nu mai si bi na hanga chlam kai be yi ring te lo zeme olympic lumda ke rai lang ba nang zi bezai na nang ko ta pung za phobam ko me ka se ba ni ku bius te jam so rang ai lo azizna de himrang ngam peda angrom dai zai ina naka Assam Manipur Nagaland gu vice president student union gu phongmam dele okay si zai na anu go union bo de apo Zema Olympic organize te bilam ka da gum ning alo puni si lo me za na puni luwang chang mak lo me se ba nang kuna damai na lo anui achaja wang harwai jebam gele ja Zema Olympic tharang ya kaila mule ba samse lu ja misui sang ja anui du changdi tana cooperation pe ang yaning bham dele okay mi sui da nang sam se lo zai na anu go union go team chika za para pe mang le he anuya union gu team chika za para duga jana para hang du pani Olympic lam gu du ngora nu te male apo kai bi je tare da kiru me tarik kare gana krisnaria acha je yasele zema student union Assam Manipur Nagaland lam gana I aiga zema Olympic jan thara ba mai wangchang mak tan ge anu klata bam ja jana beja ran le ja nga ja anu I ja telu rang ge alam be pina rang ai dele zema Olympic ring te lo thank you mi sui da hale ro ja nang zi banai nang ko ta pung za phobam ko me se ba first ka rang ai lo jijena pumbe dai me nana ram jena pesaram da jana club ku ina assistant secretary pungje bam da jana namai pesaram na olympic eta ranga chu club bo na chu manager rang kai jabam ne okay nang na manager na ram bo wa ngu nang sam sang king ai de ge ani nang ram bo olympic ka tara ready de he olympic ja namai jema olympic pe kule ka sebe an tha kule sebe ni ngobloga ja sa se bloga anui tara na le sebe club meeting me kamai le ja na anui na agu club na right to be de ja namai sam gu du anui na tha kule ka sebe link pe bo pe seram du ket le ka sebe na rang le okay anai ram ma po olympic Zema Olympic ka la le ka se ga nang ni si me klo na men dai gum ning ai lo ala mi sui le no mak lu sui ba gum lu sui be na gum ma je ma bo ko se jet anui chang jam le tu Zema Olympic jan tha gule ka se be sa se lu bloga o mi sui le ja na anui don tha gule ka se be ko man du ta ku le ka se be ning pe lu ja anui te le wa le okay anai ram ko game ga participate ra ka ning lo ko lo ga na ma pe seram na participate te ra be ga game my team song ala da le du nui te kam nak ti da je ra lam ga football ja na pak na be ga individual game ga
marathon race lamoi bamboo race zaina running race nama ajeme olympic ja nu nan tarang ya ningjin jatle ju nalu janu wong rama rama anke nya ja pisarama do jana ke ma klom rama ka da ja bam ja hai man apting ki ba ngau kam gule se ba guile jana ajeme olympic ja i ja do rang ya pe ja nu yong pe na nu yong apting ki ba pe ra le ajeme olympic pe ja ring te lo okay Azizina SK Pauhe Birema Laisong Izina Chuna Laisong Youth Gu President Sangjala Mui Zai Anui Laisong Youth Bodu Football Banai Volleyball Zai Individual Women and Men Ge Anui Du Participate Rahangge Kadaloi Luzilamida Zai Chuna Ge I Longmang Haflong Ge Scrutiny Hangena Idu Wang Sangai Jabam Daza Zime Olympic Wang Dabe Ge peza hai mana I jen tarang ge alam gena hai mana ze rang bagai dile to ke da jeme olympic ring tilo Azizina aku ba ko me aram zizina himrai chak iza chuna tabam singja himrai chak youth club go secretary da jan mai jeme olympic tagulei bija misui sangda ta phungmana pe temna gumja tan rang bija anui Klo point le do anu do te chi mang le do jema olympic ka ni do join te gulai ba I'm not chitau galai jai hai mana mizan nge dira ne do apo program ga ja I'm not te puge ke lai ba mi kang nain chu jai pa ja rap si tem chu ke mai dale to la Azizna kining kamera me I Assam lamgna public relations secretary ani Nagaland ge December ke jeme olympic tarik regna Chuza tarik repsna December ke nai kom 2019 kumge bam ga ni tara anga ni awareness campaign du tevza za klo ram du taroza meeting ram du teroza ni teke bam ga chepol igum za anina ning pakhalu za ni ka tablu igum za asam lamgana klong kai surok register du te la za nangwi wangza tara bam hanga za te sabanga matale nanga information du dak pento ga za bam da lesudu Kevin is a high naning Karavizana, and he's a look at Takaluza, Kauga Bamarami, Bamara Bam Hanganing Karav, Nami Sukabunda, the typical arrangement committee ling Azalamui, the Azang Bodagana, and we contacted the Mina Mihu Hugana Bambuive, Bambuive, Hangapni, netting away, Hangapni to Levzalami, does a Chow Ramgum register Telumelami, Simbolo Lane is a local arrangement committee hanga nikalangalu jabam hai dagana nangwi taja contact tera hanga contact number banai pnuisi Facebook ke do WhatsApp ke do ani kaizalami daja nangwi November 15 soga nangwi register telu meklo ne ja nangwi bam ranga nangwi hit kana nangwi na pnicho contact telu ja nangwi hangja reuga ra ki hanga nangwi pe bile po video ga Facebook video ga po details jo Kaigo, zai nangai po video kana contact number ramdu luluza nangui local arrangement committee jaluke pomlinga lingai boda kana contact luza nangui hang zaina nangui reugara bo manga puni na television gaigule local arrangement committee jaluke gelingai baza mi sauki hangruna puni na tinga wego hate saklena miklo na mina keira nangule kachibaza haimna chu chilia gaidele local arrangement committee bona jai jeme olympic association bona field do medai anu arrange to lami apo jeme olympic ja anu jeme hanga history cat kedi be chang jabam hanga peja harane do anu kaning ja pe tewang him chang ranga peja harane do pe ani chu ngai ra dle aswiba aine pe dai jeme olympic ring telao nangni na go video pitur ka business video sida ja Sunara changna subscribe te mak jaba me lero ja po algo video kanga ge ba me ja nim ngai slo subscribe de nim mai lo jaina subscribe ma ja nang noi ko notification bell de pa ko le chi de I video kha chi chi ga algo te be ga nang tai ga wa tu rang ga chi notification bell to on te lo jaina nang kang mu tai ga share du te lo jaina like te lo nang na upcoming video sang ga success pe ne do age comment algo video kanga comment ba me comment te lo nang noi kaning be share nang noi go view de atai ga share te rang ga nang noi kya mai de Daja ina request talang mate ja mai sona ibi hanga adu support te jaina ago video de tie bamau segan kya mala kulumda